Bok ekipa, ja sam Klaudija i pozivam vas sve da se pretplatite na Creation Inspiration YouTube kanal. Bok, predstavi se. Bok Creation Inspiration ekipa, moje ime je Klaudija. Na Instagramu sam vam pod nazivom Just sa 2T Klaudija, pa ako želite slobodno bacite oko na profil i škicnite kakve fotkice objavljujem. Što se tiče mene same, dakle, već sam rekla da se zovem Klaudija, već sam 25 let na ovoj zemlji. U horoskopskom znaku sam jedan dobročudni slatki škorpiončić. Uglavnom, živim i radim tu u Zagrebu, međutim, evo jedan mali fun fact, nisam rođena ovdje, zapravo sam rođena u Ulmu u Njemačkoj, ali nisam odrasla tamo, odrasla sam u Rijeci, tamo sam provela jedan dio svog djetinjstva i onda me životni put odveo ovdje u Zagreb gdje sam i dan danas. Koliko te ljudi prati na društvenim mrežama i što smatraš uspjehom u tom smislu? Evo, onda ćemo na prvo pitanje koje je relativno jednostavno. Prati me preko 6.500 ljudi. A što se tiče uspjeha, tu bi sad mogli zapravo jako filozofirati o tom pitanju, zato što smatram da svako od nas kao pojedinci imamo na taj pojam imamo različito viđenje tog pojma. Pa tako ono što ja osobno smatram uspjehom možda nije nužno uspjeh za nekog drugog i obrnuto. I smatram da se zapravo taj pojam možda u većini slučajeva jako povezuje sa poslovnim aspektom našeg života, pa tako kada pitamo nekog ili uopće govorimo o riječima uspjeh, često ga možemo pročitati, odnosno tu riječ ili taj pojam, u tom nekakvom poslovnom smislu, poslovnom kontekstu, u smislu postizanja nekakvih projekata, ostvarivanja poslovnih ciljeva i tako dalje. Međutim, smatram da se jako često zanemaruje onaj osobni dio, odnosno osobni aspekt tog pojma koji je vezan uz nas kao pojedince. I smatram da uspjeh ne mora biti nužno nešto veliko, nekakav veliki događaj, da zapravo to mogu biti sitnice, pa tako, mislim, opet tu ovisi šta ko od nas podrazumijeva velikim događajem ili sitnicama, ali uspjeh može biti kad završiš školu, odnosno fakultet, dakle svoje obrazovanje, kad nađeš posao. Uspjeh je kad si zadovoljan samim sobom, kad si sretan s onim što radiš ili kad si sretan tu gdje jesi. Sve su to uspjesi. Uspjesi mogu biti vrlo male stvari. Gdje nalaziš inspiraciju za sadržaj koji objavljuješ? Tu nema nekog pravila, zapravo inspiraciju mogu naći svugdje. Bilo rolajući na Instagramu, gledajući postove od drugih influencera, blogera, čitajući različite portale, doslovno tu na ulici dok se šećem, stvarno inspiracija može doći od bilo kuda. Kako nastaje tvoj kontent? Ideja, realizacija, tko te fotka? Dakle, ako ćemo od samog početka, zapravo prvo sve ide sa outfitom. Dakle, treba izabrati jedan nice outfit. Onda kad se izabere outfit, to ide relativno kod mene brzo. Zapravo malo promislim gdje bi taj outfit mogao najbolje doći do izražaja. Po time mislim na lokaciju. Dakle, izaberem nekakvu lokaciju i zatim dolazi do samog procesa fotografiranja. Nekad taj proces bude dosta kratak, nekad bude malo duži, ali uglavnom otprilike je to. A tko to najčešće radi? Frendica? Mama? Moja mama. Pozdrav mami! Pozdrav mama! Kako obrađuješ fotke i videe? Imaš neki savjet, nešto što nije tajno, što možeš podijeliti, pa možda nekom pomogne? Nema nikakvih tajni. Što se tiče fotke, zapravo koristim Lightroom i Snapseed i toga prilagođavam postavke osvjetljenja. To je to. Što se videa tiče, zapravo ih i ne objavljam toliko, pa tu nisam ekspert. Dobro, vrlo jednostavno. Da. Koji su najdraže lokacije za fotkanje u Zagrebu, a koje su recimo u Rijeci? Tu ti mogu odgovoriti na jedno i na drugo pitanje cijeli grad. Dakle, nema apsolutno nekog pravila, sad ću na tom ili onom dijelu grada. Dakle, cijeli grad je jedna velika modna pista, tvoje je samo da dođeš, škljoc i super. Koliko puta tjedno objavljuješ storije, postaš, Reels si rekla, odnosno videe da baš ne objavljuješ, ok?
Što se tiče fotki, odnosno samih tih postova, tu otprilike pokušavam nekakvih 3 puta tjedno. Mislim da je za mene barem to trenutno neki optimalan broj, nastojim ne biti previše nametljiva. Što se tiče storija, tu sam, moram priznati, dosta rijeđe, povremeno, nekad će to biti jedanput tjedno, nekad neće biti jedanput, nekad ćeš se zaredati par puta tjedno, tako da, ali što se tiče uglavnom samih fotki, to mi je nekih 3 puta tjedno, a ako idem recimo na nekakav odmor, bilo da je to ljetovanje ili nekakav drugi odmor, onda možda čak bude malo učestalije. Smatraš li se utjecajnom osobom? Pričali smo o broju tvojih pratitelja, pa... Da, tu opet možemo malo filozofirati, odnosno uopće što znači biti utjecajan. Ja smatram da svatko od nas, bilo da mu je sad ovo kao hobi, u smislu to neko instagramiranje, kako god da ćemo to nazvati, influencanje, što god. Mislim da svatko od nas mora biti svjestan da ima određeni utjecaj, bilo da je on manji ili veći, smatram ja osobno barem da veći utjecaj dolazi s većom brojkom pratitelja, ali smatram da imam određeni utjecaj, ja se nadam i trudim se da moj utjecaj koji ja vršim bude pozitivan kroz moje fotografije i zapravo kroz cijeli moj sadržaj koji objavljam. Koji je tvoj životni cilj i koliko je on vezan za društvene mreže? Pa evo, kao što smo malo prije govorili zapravo o uspjesima, odnosno što ja smatram uspjehom, pa sam rekla da je to biti zadovoljan samim sobom, biti sretan s onim gdje jesmo, to je ujedno i moj životni cilj, odnosno nekakav moj životni moto, da jednostavno budem zadovoljna s onim gdje ja trenutno jesam, da budem sretna s onim kakav sam ja kao osoba. To nekad je lakše ostvarivo, nekad je malo teže ostvarivo, ali generalno zapravo ako nismo sretni i zadovoljni s onim što mi jesmo i s onim što radimo, onda sve ostalo pada u vodu. I posljednje pitanje, znači postavi si pitanje i odgovori na njega. To je jako dobro pitanje, moram priznati da me malo tjera na razmišljanje, ali evo, možemo postaviti pitanje što očekuješ od svog Instagram profila. Očekujem da možda to jednog dana, nadam se u neko skorije vrijeme, iz hobija preraste u jedan ozbiljan posao, da doista možda krenem i na nekoj većoj razini zarađivati od toga, to nikad se ne zna. Hvala ti, Klaudija, i sretno! Hvala tebi, bok!